Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Afrika umhlaba wonke jikelele siyabingelela sanibonani. Ngibingelelo eshidi limhlophe MC Pholobaso Andile wakangcobo umfana se-NDW no Divorce Women abanye bathi propaganda uyasabeka. Ngibingelela ngihambingedwe sukina namhlanje hamba nenkunzi malanga udokotela ubaba uMhlongo. Ngithi ke ubaba uMhlongo namhlanje ngoba ubaba lona ohlonishwa kakhulu nabazalwane njengoba iphinde beubaba ebandleni elikhulu lamaZayoni lapha khonzisa khona futhi eMgababa. Uzokhumbula ukuthi ke ngaleko kuba umfundisi uyinyanga nje eyaziwayo futhi esiyenze izinto eziningi empilweni zabantu zabonakala impilo zabantu ichachamba ibheke phezulu. Namhlanje sopholisa amaseko futhi asoba badi. Asikubingelele sikwamukele dokotela. Mapholo siyabingelela kakhulu emhlabeni wonke kubantu abawogogo omkhulu omalumo auntie. Siyacamagusha siyathokoza sithi emakhosini sithi camagwini kubona bonke nawe Pholoba nenyanya uhamba na siyabingelela. Dokotela omkhulu namhlanje sothi nongenamali kwaMhlongo uyaphumelela. Yes. Nongathatha entweni kaDokotela uMhlongo uyacatshangelwa. Into inkulu futhi ibatshazwa umhlaba wonke jikelele. Yes. Bathi uMhlongo ngokuqala futhi uMhlongo uye ongasekugcineni futhi uMhlongo uyo phakathi naphakathi ekucabangeleni thina esingathathi entweni. Yes. Namhlanje sizokhuluma indaba enkulu sikhuluma indaba yewash. Uzothi omunye umuntu ngiyalazi iwash ukuthi kwaMhlongo lu-30,000 kodwa namhlanje surprise kuwona wonke umuntu obethi mina ngilikhona futhi angili-afford kuthiwa lizotholakala ngo-10,000 rand. Ukuthi nini kanjani sizokuzwa ngayo Dokotela uMhlongo. Yes. Kuphinde futhi kukhulunywa indaba ke ekuyiyona impela engithinta ozwaneni la kunyakaza khona ubhozo uthi fufu ngijabule ngife ngiyibone ngishaya elikhulu ihlombe lokuthi kuzosizakala isho nalowo bethi impela mina yami imali ayikaze yeqa ku-5,000 rand. Ngikuza ukhuluma indaba ka-4.5 uthi namhlanje uzonikeza abantu inkambe yomnotho. Yes. Bawukhuluma ngenkambe ke iningi labantu liyazi ukuthi lapho khona inala. Yes. Lapho khona ekuhlangana khona abantu abaningi, ilapho khona onke umuntu athi ngizoyigcina la imfuyo yami ukuze Yes. ikhuseleke ivikeleke. Shuthi Yes. indaba la masikhuluma ngenkambe yomnotho sizobe sikhuluma idaba olukhulu. Ake sithathe sibeke obala dokotela. Mapholo. Ngifisa ukuthi usicathulise nje ekuthenini uOctober ufike kanjani kuwena ngoba indaba ezinkulu ikhulunywa ngoOctober. Yes. Kodwa manje ukukhuluma uOctober uthi kusukela ngomhla ka1 kubani? uSeptember September. Yes. Uzobe nje wena uthi zititilizeleni ingane zami kusekhaya kwaMhlongo. Biqinisele imsulwa Cathulise Mapholo. ngalama date kusukela ngomhla ka1 kuSeptember kuze kuyoshaya end of September. Phinde futhi kube umhla ka 2 and 3 Yes, October indaba enkulu esigodlweni kaMhlongo. Konakele Mapholoba ake siqale la Mapholoba siza nomsebenzi omusha sha. Bangakhohlwa abantu ukuthi before thina sokhipha umsebenzi siqale siuseshe Mapholoba kubantu esisondelene nabo ukuthi uyasebenza yini mase usebenzile kuyimasi buya kubantu Mapholoba. Sinomsebenzi ke sulethela abantu Mapholoba obizwa ngokuthi inkambe ngamanye amazwi inkambe sisuke sikhuluma ngento eyisibaya esikhulu Mapholoba makuthiwa umnomzana wangempela nje akayigcina inkomo esibayeni ngoba ngeke ukwazi ukugcina inkomo ezo250 noma ezo300 kodwa isike seyidinga inkambo Mapholoba zikwazi ukuhlala kahle inethezeke ikhululeke ngamanye amazwi leli igama ke Mapholoba igama esilinikwa abantu abadala Mapholoba yalenduku esiphethe ukuthi inkambe ngenxa ukuthi akekho umuntu ohluphekayo meke nje wathinta lemkambe esiphethe noma lo msebenzi esuphethe Mapholoba ngoba ufuna amadoda Mapholoba aqinile ngempela ufuna amadoda Mapholoba kodwa azazi ukuthi afunani Mapholoba ake nginqamlele kancane ngoba lo daba singalikhuluma kuze kuse Mapholoba masikhuluma ngenkambe sikhuluma ngento ezovusa imizi yamadoda ehluphekweni kwabo bonke abantu Mapholoba inyembezi zabo ziyosulwa Mapholoba ngiqonda ukuthi inkambo Mapholoba iprice yakhona ngempela yu10,500 bangakhohlwa abantu kodwa sobe siwenza umusa ngomhla ka1 kuSeptember kuyoze kushaya umhla ka2 enyangeni elandelayo kuOctober ku2026 Mapholoba. Inkambo sobe sikhipha ngo4,500 rand ngoba sisafuna futhi ukuthi kube khona abantu abesobanika Mapholoba abangazona izihlobo zakaMhlongo abazozona ogazi lakaMhlongo kodwa abantu abazaziyo ukuthi bafunana abantu abamaphanta abantu abangafuni ukulala bengadlile abantu abangafuni ukulala izinto ingahambanga kahle sobe sibanika only 4,500
500 kodwa mase ibuya nje kudlula la siyabuyela ku 10500 egameni layo inkambo nanokuyi price yayo mapholoba kodwa sithi ngomhla ka2 and 3 izobe seyiphela ke inkambo seyiqala phansi ibuyele emaprizini ajwayelekile emapholoba ngicela ukusho njalo nje kwamanje Dokotela omkhulu uxoxa udaba olukhulu la oluhlukene kabili kodwa lunye yes mapholoba uthi nanoma ngawumuphi umuntu othi yena unohlobo oluthile lento ayenzayo noma akanalutho sanhlobo wamukelekile mhlamba ke usicacisele esigabeni sokuthi abanjani abavumelekile ukuthi bengathola le nkambe yomnotho pholoba ke sindlale kabusha ke la kamhlombo sivamisile emapholoba ukuthi masikhipha izinto sibazwele nalabantu abangathathi intweni kukancane la sizothi khona sifuna abantu abazigwili bodwa la sifuna ukukhuluma ngomuntu mapholoba othi mina ngiyasebenza kodwa izinto zami azifuna ukukhanya kokuqala lokho sizoba nomuntu owesibili othi mina ngisebenzi kodwa ngine tuck shop encanyana umuntu wesibili lo naye uyangena kwinkamba sizoba nomuntu othi mina ngumem nguthisha ngihlonishwa izingane akwenze kulutho imali mangiyibamba idedeleke sipholoba sifuna yena lo muntu sizoba nalomuntu othi mina ngihlala ekhaya ngihlala emqashweni anginaso isikhathi sokuthi khona into engagijima nayo ubusuku nemini uyangena nalowo muntu mapholoba ngamanye amazwi inkambo mapholoba yomuntu engambiza ngokuthi uyiphanta umuntu ongafuni ukuhluleka umuntu ongafuni ukuthunywa ama-ayisi osekhathele ukuthunywa ama-ayisi obhuti abadala uthi hambe uyosithengela ama-ayisi ngenxa yenhlupheko yakho sothatha into engelutho-ke mapholoba mase siyozutha thina shintsha umuntu simhlalise ngamakhosi kade ethunywa mapholoba esiqila sabantu mapholoba sizosho njalo kwinkambo ukuthi sizoshintsha impilo zabantu abaxakekile baphenduke bona bakwazi ukuphila impilo njengabo bonke abantu mapholoba Dokotela usunesikhathi eside uhleli la ubuhleli khona yes mapholoba and mangikuthinta ngithi kaSiyaviva TV1 bayakhala abantu bathi umhlonga basamboni uthi ngoba indaba inkulu yes mapholoba engikuvubelayo nengikugayayo abantu bazokwazi ukuthi babuye kwamhlongo belethe inkomo belethe imoto belethe okuningi bezobonga namhlanje ngiyaphenduleka ngenkambe yomnotho yes mapholoba ithi ke lento kusukela ngomhla ka1 kuSeptember South Africa nanoma ngawumuphi umuntu othi unawo 4500 akamthinte ekuse-early udokotela umhlongo athole lenkambe yomnotho yes usekumentionileke ukuthi uhlobo njani labantu abafanele ukuthi bethinte lenkambe yomnotho kungenzeka ke dadewethu mfowethu ukuthi wena uhlobo lento yenzayo alithintwanga noma njengomuntu ongenzi lutho at all unjomana kasho ukuthi nabangenzi lutho bamukelekile kodwa wena ihluphe ngalolu cingo lokho ligijima la azolimemeza njengamanje uthi mkhulu mina ngine tavern mkhulu mina nginomasingcwabisana mkhulu mina ngiwashela abantu amateke lokushini mkhulu mina ngidayisa ngomzimba mina mkhulu ngiyagembula kungangisiza yini lokho okhulume ngakho wathi inkambe yomnotho kodwa ngithanda into eyodwa njomanje yes mapholoba uthema uqala wasuchaza ukuthi nanoma ngawumuphi umuntu odla kahle osuthayo unenkambe la agcina khona imfuyo yakhe right mapholoba okusho ukuthi lento singayifanisa nesiqoqoqoqo noma nesafety la uzogcina khona amachankura noma amasheleni yes mapholoba man njomani umgonqo ngamanye amazwi singasho futhi ukuthi umgonqo mapholoba umgonqo mapholoba ilogcina khona izinto ezamagugu kuwena ngamanye amazwi indoda nendoda esebenzayo fanele ibe nayo inkambo mapholoba la izothi kwi safety la ibeka khona imali yayo masiphonsa lebhodlela lenkambo mapholoba elincane nje lifike lihlale omunye aliphonse ngolethe mapholoba lifike lihlale libambe imali ayikho into edabuse njengokuthi makuqhamuka umuntu ezocela u5 rand umuntu ucaca ukuthi umuntu akanalo ngisho isenti mapholoba sifuna ukusho njalo ukuthi inkambe awuhlali ungenalutho ngolethe makuthiwa unayo inkambo ekhaya noma unayo inkambo ekhaya lakho noma unayo inkambo esikhwameni sakho noma unayo inkambo ekwisiqoqoqoqo sakho kunjalo mapholoba udokotela umhlongo uzosho inamba njengamanje wena okwakho ukuthatha ipeni nephepha bese uyishicilela inkambe yomnotho iyatholakala kusukela umhla ka1 kuSeptember kuze kuyoshaya umhla ka2 kuOctober kodwa ngomhla ka2 October indaba inkulu uthi wonke umuntu ongalitholanga ithuba lokuba nesigubhu sewashi sesifikile isikhathi mapholoba sesifikile isikhathi inyembezi zakade bekhala sebekhalile kwanele ngizoza nempendulo mapholoba ezimpendulo yakho ezimpendulo yasekhaya ezimpendulo yomkakho ezimpendulo yezingane zakho ukuthi nawe ukwazi ukuafford ukuthi umlekelele izingane zakho zibe no December omuhle zibe ne uniform right ngonyaka ozayo zibe nento nje ephathekayo mapholoba ngoba ayikho into ebhlungu njengokuthi phakathi nendawo kufika amakhaza kufika izimvula awazi nokuthi ingane uzoyithengela ngani ingubo ama track suit ingubo zemvula ingubo zani kodwa kufika isikhathi manje sokuthi
uphenduleke umthandazo wakho so besehlile mapholoba ubala sisuka ku 30,000 rand mapholoba sehlela ku 10,000 ngenxa yokuthanda abantu nangenxa yokukhuthalela abantu nangenxa yokuhluphekela isizwe sonke saseningizimu Afrika nasemhlabeni wonke jikelele mapholoba. Shuthi njengamanje ungafona uthi mkhulu mina ngiyayifuna inkambe yomnotho kule nombolo ethi 067 067 165 165 74 85 noma uthi mina mkhulu ngibhalisela ukuza kwispecially sesigubhu sewashi kwinombolo ethi 067 165 74 85 udokotela umhlongo osemgababa bathi stophi kamthathelwa isitolo mapholoba neparaliyazi wonke umuntu uyazi kuse KZN eDurban kodwa uyemgababa isigodlweni sika dokotela umhlongo ubaba kazinto ziyenzeka uthi nali ibhodlela elibizwa ngokuthi inkambe yomnotho le nkambe yomnotho izokwenza ukuthi wena imali izinzi ihlala uyibone hayi uhlala ushalazelwe imali mina kuwena bengizoyithatha le number egijima escreenini ayithi mayimemeza udokotela umhlongo athi ithi 067 165 74 85 khumbula ke inkambe yomnotho uthema ungitshela offline wathi ayisisi isiphakamiso hayi mapholoba kodwa yumdonso ongasuka umphathi yumdonso mapholoba ake sichaze sindlale mapholoba abantu sebejwayele khona iphakamiso kamhlongo abanye bajwayele khona nezithwalo ehlezi kukhulunywa ngazo le nkamba akusikona isiphakamiso akusisona isithwalo umdonso nje wena ofana nokuthi mawuvuka esigodlweni lebusiness lakho lekushunqisa izinto sekuphelile ke manje ukuthi kube khona izintuthu bazibaxwaya abantu ukuthi uzothenga kanjani ngoba khona iphunga lento inukiswa njalo ekseni la inkamba mawinayo uyayithatha uyijikjele nje eshalofini uyijikjele ekhabetheni uyijikjele ekhabetheni lezinkwa mase beyangena abantu mapholo mase ukhuluma ngezwi khohlwa izinto zakamhlongo meke washo ngezwi nje zenza lento oyifunayo ayikho into eshunqiswayo kwinkamba mapholo kuphela nje wena siyanginika le nkamba wami uyisebenzisa kuphi na kuphi eGoli eMpumalanga eNtshonalanga kuphi na kuphi siyakwazi mapholo ukuyiposa phela le nkambo ngenxa ukuthi akho inhlanga ezofaka emzimbeni zizoconnectwa nje kuwena mase wenza ngale mthetho esizokutshelana nasikhoриye ngoPEP code mase iyafinyelela kuwena wenze ngale ndlela esenza ngayo kunjalo mapholo bakujiki njengamanje ungabhuka uthi mina ngifuna ukuza kwispecial ngomhla ka2 October noma ngomhla ka3 October uthi ngifuna ukuba nawe dokotela umhlongo ngizothatha isigubhu sewashi bayasazi abantu isigubhu sewashi ukuthi sibenzelani asebenaso kanti futhi uhlezesho njomani ukuthi ubona ngene inkomo ezobongwa lapha ekhaya yimkhuba yesigubhu sewashi isigubhu sewashi ke uyethi siyisiphakamiso kodwa sedlozi akusisona isithwalo ngoba sekuthiwa sekuzofa abantu ekhaya kodwa indaba isuka kwisiphakamiso ngeyibomu nje kafishane ku 30 second njomani chaza isigubhu sewashi simalini nje ukuqala ngaleli langa la ngomhla ka23 Masikhuluma ngesigubhu sewashi mapholo nje bese ngishilo ukuthi iprice yakhona ibi 30,000 kodwa sehlile manje sehlela abantu mapholo ba 2 and 3 ku October sizobe su 10,000 rand kuphela mapholo isigubhu sewashi intelekelela impilo yomuntu mapholo ukuthi ukwazi ukuphakama ukwazi ukufana nabanye abantu bamba akusikona futhi ukuthi isithwalo sihamba negazi kodwa la kuzana kwisigubhu sewashi akho gazi oliphathayo uphasha nje igusha ngisho inkukhu kuphela siphakamisa ngomuntu wakini ongasekho oyidlozi sayida umalume ugogo ukhulu auntie ingane yakho uqobolayo udadewenu kodwa ongasekho naye asimesane sithathe mase siyasebenza siqale simcheck ukuthi ukhona nesigabeni sokuthi angayenza lento yenzeka abantu banezimoto abanye bagijima ngama4x abanye banamathenda abanye basebenza kahle ngenxa lesigubhu sewashi bayobonga abanye emakhoneni babonga abanye ebusuku babonga abanye emini kodwa ngokufihla ngoba akekho umuntu ojabulela amapholo ukuthi kwazi nombani ukuthi impumelelo yakhe inje ingenxa lewashi kodwa nje sesifikile amapholo sikalelekile sizozwela lo muntu othi kade ngangisale ipesheli ziba khona noma kade ngingisale insebenzweni 2 and 3 only 10,000 rand kuphela kumile pholo kusukela manje South Africa nonjomana ngimcindezele njengabanye odokotela vele ngimacindezela mase ngicindezelela wena ngendlela eyisimanga 4,500 inkambe yomnotho abafisa ukuyizwa abokuqala noma bayishumi njomani yes mapholo ngicela ubanikeze noma ngo4,000 rand uma njomane enqaba fonela nami inamba yami uyayazi angizoyibiza la uthi njomane ngicela kanje mayethi njomane cha ubuye uze kumina ungitshene ngizomtshena mina kodwa for only 10 people kuphela abafuna ukuzwa nje lolu hlobo laleli bhodlela elibizwa ngokuthi inkambe yomnotho into engiyithandayo uthi alifukuzisi kuba kuyena ukuthi ufuna ukulifaka ethilini noma ufuna ukulifaka la beka khona imali asho noma ulifaka kulethu noma ulifaka kuphi kodwa nje okumqoka kusukela ngomhla ka1 kuSeptember wonke umuntu unikezwa lamanana aphansi ukuthi athole leli bhodlela inkambe yomnotho
bese iyovalwa lezo zigqojwe ngomhla ka2 and 3 la kuyobe kuthiwa khona Dede Mtshelekwane uma kade wawuligaqela iwash woze uzolithatha utholele likhuba lelihamba naleli wash noma utholele amandla ahamba naleli wash ukwazi na ukuphila njengezinye izingane umuzi wakho uchachamba ube muhle. Mina ngu-MC Pholobas bengahambi ngedwa ngihamba noDokotela Mhlongo. Dr Mhlongo, in 30 seconds amazwi wakho okugcina. Into engifuna ukuyisho kubantu mapholoba eyokuthi abangayeka ukudlala abantu. Mawufuna ukuphumelela suka esixokwini. Mawufuna ukuba nento eziright suka esixokwini ngoba kukhona abantu abalwa nempumelelo yomuntu abangithi mabengenawo amandla okwenza lonto bavive lomunye umuntu ukuthi akangayi. Ngifuna ukushoka isiqubulo sakaMhlongo lesesithi ubuhlungu besicathulo baziwa umnikazi. Mawuze isicathulo 0671657485 siyozwa ngawe silinde wena sikhonela wena futhi kunjalo. Ama result alokho eqhamukile ngizobuya nginitshene futhi ukuthi hayi nami sekukhona neseningenzele kona uma kukhona eseningenzele kona ngenxa yenkambe yomnotho. Inkambe yomnotho kusukela umhla ka1 September kuze kushaya umhla ka2 October yatholakala ngo4500 kodwa bawu10 bokuqala bazonikezwa ngenani elinxuswe yimi u10. Hey naku sengiyo U4000 mapholoba bazwelile. Yeah, siyabonga.